Šećerna bolest ili dijabetes mellitus predstavlja kroničnu bolest organizma koja dovodi ponekad i do određenih promjena na očima. To se dešava onda ukoliko bolest nije dobro regulirana, pa postoje stalne oscilacije između niskog i visoke razine šećera. Takva situacija dovodi do oštećenja krvnih žila mrežnice, stražnjeg dijela oka s kojim gledamo. To je vrlo osjetljiv dio našeg oka, građen iz nervnih niti i stanica koje omogućuju dobar vid. Međutim, ukoliko zbog poremećaja šećerne bolesti dođe do pojave dijabetičke retinopatije, javlja se oštećenje na krvnim žilama koje zatim se zatvaraju, pucaju, dolazi do krvarenja, izlijevanja plazme u okolno tkivo, a što oštećuje mrežnicu i dovodi do pada vidne oštrine. Šećerna bolest je vodeći uzrok sljepoće u radno sposobnog stanovništva u svijetu. Zbog toga osobe koje boluju od šećerne bolesti bi trebale barem jedanput godišnje ići redovno na kontrolu oftalmologu radi provjere stanja oka. Ukoliko se tako ponašamo, onda je mogućnost gubitka vida zbog dijabetičke retinopatije smanjena na minimum. Međutim, uz disciplinu kontrole očiju, naravno da mora postojati i disciplina života kod takvih bolesnika, ne samo u prehrani i redovnoj kontroli dijabetesa, već i u fizičkim aktivnostima i svim ostalim procesima koji mogu dovesti do poremećaja same šećerne bolesti, a time i poremećaja vida, odnosno stanja naših očiju. Takav pregled potrebno je raditi barem jednom godišnje, a ukoliko je dijabetička retinopatija već dijagnosticirana, tada u dogovoru sa liječnikom ponekad mora biti i češće. Simptomi dijabetičke retinopatije su oslabljen vid, plutajuće mušice pred okom, povremeno slabljenje ili poboljšavanje vida, može biti dvoslika ili dupla slika. Znači, to su sve simptomi koji mogu ukazivati na poremećaj koji nazivamo dijabetička retinopatija. Zašto dijabetičku retinopatiju treba otkriti na vrijeme i odmah liječiti? Zbog oštećenja krvnih žilica mrežnice dolazi do promjena u stjenci krvne žile, dolazi do curenja plazme, odnosno krvnih stanica, eritrocita i leukocita. Te se ta tekućina, krv i plazma, slijeva u okolno osjetljivo nervno tkivo koje se natapa sa tom tekućinom. Što se tekućina duže zadržava na tom osjetljivom nervnom sloju, to je mogućnost oštećenja vida i tih nervnih stanica veća. Kada se desi bilo kakva situacija da je pukla krvna žilica, pa ste primijetili povećan broj crnih točkica pred okom ili se spustio kao nekakav zastor pred vašim okom, znak je da se nešto ozbiljnije dešava u oku i to zahtjeva da se javite oftalmologu odmah na pregled. Na pregledu proširit će se zjenica i pogledat će se očna pozadina i ustanoviti da li je došlo do krvarenja ili edema. Ukoliko je došlo do takvih poremećaja, liječnik zna što treba napraviti, bilo da daje određene injekcije u oko ili laserom, ukoliko je to moguće, liječi krvne žile koje su bolesne. Ako je došlo do poremećaja na nivou krvnih žila, a one nisu otkrivene na vrijeme, može se desiti da se te krvne žile u cijelosti zaštopaju ili začepe i nemamo više protoka, nema ishrane osjetljivog nervnog tkiva. Što se tada dešava? Naše oko proizvodi nove krvne žilice koje nisu iste kvalitete kao one stare i zbog toga lako pucaju, pa je moguće doći do krvarenja. Tako krvarenje u oku i u staklasto tijelo
zovemo hematovitreum i može se riješiti uglavnom samo operacijom koja se naziva vitrektomija. Da ne bi došlo do toga, potrebne su redovite kontrole na vrijeme. Dijabetičari znaju da se oni moraju javljati svom dijabetologu na vrijeme, vjerojatno nekoliko puta godišnje, ali isto tako je važan pregled i kod oftalmologa da bi se spriječile komplikacije dijabetičke retinopatije. Ukoliko je kod dijabetičkog bolesnika došlo do razvoja dijabetičke retinopatije i kao posljedica stvaranja novostvorenih krvnih žila sa izlijevanjem krvi u okolnu mrežnicu, potrebno je učiniti liječenjem takozvanom anti-VEGF terapijom, a to je terapija injekcijama u oko. O čemu se radi? Radi se o lijeku koji utječe na novostvorene krvne žile da ih poništi, da ih sasuši i da spriječi daljnje krvarenje u okolnom osjetljivo mrežnično tkivo. Takve injekcije u oko potrebno je davati nekoliko puta. Važno je da pacijent dođe na pregled i ukoliko utvrdimo da je došlo do pucanja krvnih žila, da je došlo do krvarenja i edema u području žute pjege ili makule, određujemo liječenje takozvanom anti-VEGF terapijom injekcijama u oko. Takav zahvat je praktički bezbolan, traje nekoliko sekundi, radi se u kapljičnoj anesteziji, a sam lijek se aplicira u oko, u staklovinu, odakle djeluje na mrežnicu i na novostvorene krvne žile koje su, kažem, lošije kvalitete, pucaju i zbog toga ih treba odstraniti, odnosno sasušiti i na taj način spriječiti daljnja krvarenja. Nije dovoljno u pravilu dati samo jednu anti-VEGF terapiju. Postoje različiti lijekovi koji se mogu dati u oko, a koju vrstu lijeka izabrati određuje liječnik prilikom pregleda. A to ovisi i o bolesti pacijenta te pratećim drugim bolestima organizma. Ponekad je potrebno dati i nekoliko injekcija. U pravilu daju se 3 injekcije u želji da riješimo edem. Daje se prva injekcija, nakon mjesec dana druga i nakon mjesec dana treća. Prije toga vrši se snimanje, takozvano slojevno snimanje mrežnice aparatom koji se naziva OCT ili skraćeno popularno očni CT. On se tako naziva jer uz pomoć svjetlosne zrake se snimaju slojevi mrežnice i utvrđuju poremećaji krvarenja ili neke druge promjene u samoj mrežnici. Ako smo završili sa liječenjem i dobili dobar rezultat, ove injekcije ipak je potrebno povremeno ponavljati radi prevencije. Koji će biti ritam ponavljanja tih injekcija odlučuje liječnik nakon pregleda OCT-om. Ukoliko je nakon injekcija došlo do poboljšanja, u pravilu nije potrebno primijeniti drugu vrstu terapije, a to je lasersko liječenje dijabetičke retinopatije. Prije nego što se odlučimo eventualno za lasersko liječenje kojim se spaljuju određene krvne žilice iz kojih curi plazma i krv, te se onemogućava natapanje mrežnice tekućinom, mora se napraviti takozvana fluoresceinska angiografija na kojoj vidimo točnu poziciju gdje dolazi do curenja, a tada laserska zraka precizno zaštopa, sprži ili zatvori takvu krvnu žilu da ne bude daljnjeg curenja tekućine. Ukoliko ne želimo raditi lasersko liječenje bolesnika, a liječenje injekcija dalo rezultate, onda se u pravilu zadržimo na takvom načinu liječenja. Međutim, ponekad dolazi do masovnog krvarenja u staklovinu, dio oka koji se nalazi ispred mrežnice i kod takve bolesti gdje nije moguće doći do spontane resorpcije krvi, potrebno je učiniti vitrektomiju, odnosno operaciju kojom se odstranjuje i staklovina i krv i omogućuje pacijentu da poboljša svoj vid. Oko je naše najvažnije osjetilo. Ono je naše pravo blago. Stoga brigu o svojim očima prepustite stručnjacima u Poliklinici Bilić Vision.